Iyi ikaba ari video imaze amasaha make iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho umuvugizi wa polisi mu Rwanda ariwe Boniface Rutikanga yari arimo gutembera ku igare yereka abanyonzi uko bagomba kwitwara mu muhanda. Iyi nkuru tugiye kuyigarukaho hano 5/5. Naho mujye kubana ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe, bakayita Ineza G cyangwa se Gym y'ubwonko. Tuguhaye ikaze. Mbere yuko dutangira iyi nkuru turayitangira mu karere ka Kayonza, intara y'Iburasirazuba, aho CP Boniface Rutikanga yarari ku igare arimo kwereka abanyonzi uko bagomba kwitwara mu muhanda batabangamiye ibindi binyabiziga, kugira ngo habashe kuba umutekano mu muhanda uhagije. Ndetse ubwo abanyonzi bigenda bivugwa ko bateza impanuka mu muhanda za hato na hato, akaba ari inkuru CP Boniface Rutikanga yaje kugarukaho. Iyi nkuru tugiye kuyihera hano mu karere ka Kayonza, ubwo CP Boniface Rutikanga yari arimo agira inama abanyonzi. Turaje tugaruke nyuma y'iyi video tugire ibyo tubabwira. Ahagana saa 4 za mu gitondo, CP Boniface Rutikanga mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, ubwo yakoranye inama n'abanyonzi akababwira ko bagomba kwitwararika impanuka zo mu muhanda za 2026. Iyo ni inkuru yaje kucicikana ku mbuga nkoranyambaga, TikTok, WhatsApp, Twitter ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Nshimiwe twakomeje kubana hano ku Neza G cyangwa se Gym y'ubwonko. Tuzahure mu nkuru zacu ziri imbere. Ciao ciao.